EU zöbe chang Atlantic mark diksu khonsu yoba thunjo gegam nam ki sanimar Afghanistan ne susu mise ta nyamdu lega chenyo yuke Afghan ki mise gyata khashe nebu chegu zu yobare chang Atlantic mark diksu ki thunjo gegam nam ki nidon chi lor America ne chibe Afghanistan zensun chebe kapsu nyamdu chashe lembata longon ni gi jela chang diksu ki Afghanistan na geji sungyo roram makpong ki genkur lembare du longo chuta ni ki ring mautuna America we so showa da nyamdu chang dikzu ki mangmi gyata mangbo so show yobre zaming maning gi sargo gongso gab chang dikzu ki chikep thungchi Jan Stoltenberg ki Ultimately, the Afghan political leadership Afghan ki chepsi guji chu chedang ki genki Taliban ki gegap zensung chebre che khawtina du Thardula Afghan ki chepsi guji chu Taliban la khade la madhubata Afghan sola nyepar tu khowe shiwe thablam nye mebre Yeshiba Natasha Lindstad ki tablam manye bathi chang diksu la shuken chimbu thepgyu reji juyu I think NATO might return. nyegi samzu la chang diksu gi tenling sungju da kaktom chegyu zamki migyu ngejen bezun chegyu mado ledun shige chimbu na shungdu chegi mare EU gi gesung chungji Ben Wallace ki nido nishu lo Taliban da nyamdu America sinzi suba Donald Trump ki kenge shawa thi genki Afghan ki shung bolu ba reji khadina yu It was done directly to the Taliban. It didn't involve the Afghan Kenge de khatu Taliban ta nyamdu shaba mado Afghan shung thi khonsu chu meba den kap thi Afghan shung la thobo shira tamba re nganzu geji nyamle ba yimbe chane madewa chungya nganzu ne America jomshi wone ma tang yobre nganzu choji gyambe ma tang meza khonsu jomshi ti meba sudu nganzu chirden che gubre wenga mi mangbe America ma chirden che da la gyunju che yobre It was very abrupt and it Penzu detu mashibata sinzi Biden da kongi zingyongki changi dikzu ki tuncho gegab namla lobdo yaku mashibe gone lobur thobya la ma chiden chebse Francis sinzi Emmanuel Macron ki Afghan shun bolu be genki geji jizo kön yongla jungde chenbu nyongju reje sondu Des groupes terroristes sont présents en Afghanistan. Afghanistan na jiku chogo yobre konzu teni mebe kapsu kokab lentab chejure Yeshibe sena nyenkate nyeko ki sacha tsam mayimbar geji jikyu ringlu ki tabzola shuken tepyu reji judu. I think there's going to be an undoubted sense of wind of victory. Nye samzula Afghanistan na Taliban la gega thoba thei zamlin kyun yonglo yobe jikyu wa chuma yagen chola gega thopsno sambe chondan lebyo re. Khonsu tabzu ni rewa meba mayimbar yishe tembu chene mutu ne zuna longu nishu je la ma ki gega thopgyu yoba segre. Tendre shedan la tenne khonsu maumbar pendo tozam yongju re. Europe gutitsu Afghan ki capture wa sawa jogri sumbadar Greek linkte Lesbos ru Afghan ki capture shuken tongta kashi jo yobata konsu sadawe ni Taliban ki zensun chebar ngogu chedu Lesbos linkte ne Afghan ki capture wa Elena yi What will happen now in Afghanistan? tada Afghanistan na mirab shumba namla khari chagure chuguda pyme gi thopdan khanda chagure Taliban ki changmo torshi tang saware Kongi tiwa namla len mebe kabdir nubcho gegab nam chezub nga Afghanistan ne thungi yobata Taliban ki kyartu wanja sunju gozu yobare Ari Lungting Khan ki Henry Richwell ki tangbe nezudis namyanzong ki phabgyu tha nyandishu yu